O te whatalo fo ile mai moanga lo taa tutunu e lo maia se whapoponga nei o tala mai Samoa. E mo moatu I tātou tala, e tu saima le tu alalo ale mtanga duenga so I malolo ina na ave anga I mtanga duenga wa onga ina ia toi sila tutoa mo se whao wina o se vai yaso mo tu wanga le whanau ono le tulanga dia e mai le pepesi ai le wha le dengue fever le o wha wina le lua se le tolu suma le fitu le wha I o whanau po le atulu ua afia ai mai se lava ia ila tau mai le tausanga wha se ia o I le tausanga se fumaniva o le watu ina mai ia se fina ngalo le ofisa sili le mtanga duenga wa onga le fionga e au Christopher Hazelman e tu sai male talo sanga le mtanga duenga o se fua maloloina ala mai o se whapoponga le nei Tato whanau o tato wa onga a mata le tausanga mua ia wan a ngai le tausanga fitu whawau pea onga lau tausanga vata ia whapea tato whanau I lunga korisi iwa tau sfulua a pei o le fsoswani lania tausanga fitu a ngai lalo na I tato wa onga amata ai mai sela I to tonu ala I tato I tumalola I tumalo ia I lalo le tato wa ka lena mal tato fa maunga fa le onga ia o te whailoa atu whapea wa onga uma I to tonu ala vai maunga tasi vai maunga lua faleta tasi faleta lua sa nganga a ana tasi male ana lua wa onga uma ia to tonu tato li olne ia ole atau fi umala tato wa onga ia a onga a mata fa pe ia tato vasenga ia o tausanga mua na anga ile tausanga fitu fa wa onga tausanga vat I tu malo ai lena o taua vai maunga faleata sa nganga a anatasi a angalua ia so fa wala onga ale o tato kolisi ia o isi tato I tu malo la utele o taua ano maa ale pata o fale alili sa fata le fanga fa pele motele sa la fai I fa wa uma onga ia aole fasisilanga foi le fa monmoli e patino lava moa onga le malo a o se tal sanga pa se tu alalo I tato a onga e kalesia nga le vatu fa pe I tu atu pea I pulenga ai mai se I fionga I fatonsilio a onga tato e kalesia ia fa pe foi o ulua onga ia mantu foi lato wa komiti fa foi mai se tato a onga tu moti ola tu atu pea ia to e to te fai se fai unga ai fa molmole te sil toa I le fa sisilanga lena a mai onga o le fa mai ele se toa oi a me po o fa na wa onga le malo po fa na wa onga e kalesia a o se fautuanga onga I lalo ai tu la fono ai ma fainga fa vai ele mfai le mtanga luenga so po ele va matato wa onga e kalesia e foi a pule ia ta yala o tato e kalesia fa tato a on tumoti a se tu ala lo fa mole I tato a on e kalesia ma on tumoti to si to ai fo le tal sanga le wa mai I mai le mtanga luenga so I fu malolo ina e ono tamu fai titia I al tulanga o lo e fa mai Inisio tatou tala I le afe ai se tasio wa lele mai le malotele o Amerika wa whaingoina le PT Fixela Global Express and 411XT o tatou lau whanua po le mlewa alile I whaleolo. Wa tele na langalanga ma fesilingia ai e fina ngalo o le atunu ilunga o le social media le mafua anga o le afea I o lewa o tatou lau whanua e maise o se vainga wa whapolehina ai nisi o le atunu e pei ona whaalia I o lato fina ngalo ilunga o le api o fōlinga. Ili manuia tatou sota inga atu I le ofisa sili o le pulenga o mlewa alele le fionga atu manuao e vile fale fatu pita iane I se whatatanoanga le ofisa sili male ala ato le TV tasi o lea na ta ua mwhamanino ai e le ofisa sili e le o mawhai ona iloa le pulenga le mafu ango le afeo le vaai o lo tatou lau whanua e mese na ia sau no foi e na o le toa lima le au whai o le pasa se au fia mpailate sa latou whaafoi mai le vaa o se whaapoponga le nei o le whatatanoanga. Va a private jet e fia malanga mai Samoa.
e wia la mea ena to application le Foreign Affairs e le ngata foi le Ministry of Works a meet umala requirement ona issue le Ministry of Works o le landing approval ia fato a pasi mai le tua ia matou le se o fana o le control tower e le aso o wa tutonu la o le landing approval document le e tau mai ai le tangata na file application ia o le estimated time of arrival ia mo le estimated time of departure te lo foi o le fa facilita tu po ia ona le va mo le sila fie pa wa ia l'information e mawale pule ngom la va le peto fie le patses lo le termine ia to lima le patses e a fie i mal pilot ai le ta ua mai ngoa o le patses a pe la fie mawale atu no ia tai foi o le malo le po ai tanga tano mai ia o ground handler tau na ho ia o la to le fai le va le mo se le fie na le waka ko ground handler Samoa Airways. Yamalo Shania. But most of the private jets they handle at Samoa Airways. Yeah, they got for illegal immigration. Maile official whainga pānota. I se mawhutanga na whailo i airi e le komsino le official whainga pānota ma le pasenga o tustala ma le whasala lau. Na ti ma i ai pēna momoli ese tu alalo le fionga tu le foa tu ia Filolo John Stanley ile office es le fasalau ma tu stala ina ia faatino ile awala pit o ngā tonu ma ia mi tonu faatino le lanto fo inga wenga fa tu stala ele fasalawina le tonu manga o le fainga panoto lo manei sa no le fionga tu ia Filolo ta u tele le pitola au ale vesenga tu stala ma le fasalau o le faalau ilo ina le o ba enga pe ona ye tonu manga le fainga panoto lo manei ai ao ona faatino ile awala e tusa male tula fono matulanga o ta yala ale asosio tu stalam fasalau ia tuto tasilo na fatinonga o se fa poponga le nei le finangalo le fionga tu ia Filolo to le Port John Stanley o le komisina o fainga palota o le simelo ke mai kawinga ya ke oko ya kala ala mai kaw ya oko ke oko HRPP, po FAS, po SAP, po wa. Ile kau ya na kangi skulang fa pengar ku ngalwenga. E ya lo ya kau lo kai mi. But fai lo lang ngalwenga as a professional journalism. Ile ka kau nga kangi se va fa pengar. Lo ka lo ku nga ya ki ko. Wa ma fam kalanga kau sui kau va. O ka ku lo la paloka, o le process a ko fa ngot paloka. E kaunga raku ya o kumsinga whainga pāloka ui aku ya o kou whaalau loa mtulang whapena. Inisio tātou tala, i le whenga iai ma le ano whaiwale vang whai le whaatutui le tu Samoa tasi lana whaalau i loa, o lana roadshow o loa whaanga solo lea, i tu malo te tasi le motele sa la whai. Na mori mawina le toa e tau nu o le whaalau i loa i la fio ongo sa fotuma manase, le na whaahilo ai e le fionga le te fono, la ule le malia tole o tepola tai vau Forces Smith. O ia o se tasi o tangata na tupunga mai le lau ele tu lou, o se halo foi po se tama whanau o le tu malou, o ia a fio onga, ai mai se ele ngata o ia, ai whapea foi nisi, o le au malanga, po le vaenga whaapufai, o le whaatutui le tu Samoa tasi, o nisi o tama whanau a le afio anga poli tu malo o se whapopongo le nei o le vaenga. Ia ele tau saili so wala i malo. Pe tau fofola so matou fala. O nei o le taitai o le vaenga whaufai o le futua na tupu ifo i nei. I nao. O le fionga i le suita i tai ia le ota, ia. Papena fo i o le futu fo i no lo ifo i tono le tatu i tumalo. Fionga suita te i fono i atu e lupe. E nau ti refa i atu. Tama whanau e li tumalo. Ai nane fo le loa loa ma le lasi lea o le paia i to e fia o Samoa.
le uru moenga tu sa mau malufilufi ai ngai le tai le va au fonti le ya tau nu loi fina o lau tau paanga le na ai sea o oe o le puli ila la sala fa ya o soa le na mua i malai o wal tato motu fatalo fatu le nganga fa lalo afta yo lo tau mai lo man wia o tau ai atu le paia maulunga ya le vea ma le vea e nani le paia maulunga le palo polu o tofinga a pe foi le tu vai o tatu nu yo tu lang fa lupe tupu mai te mali im fai launga fa tu mtausi sa o ma mai tai e ma si tatu nu sa fotu to yo mai fo ele fo tatu maftanga tatu nu sa fotu ma manase aisa sa tatu fe lo i fo ya lomale penga filinga sa mo lua felu sutasi ma to telefa ngalo afi ai siona bao aisa po fea le lalo langi nei mai si ai nga o tau tuai e ti tilo mai ai nei ngol tu pu e tausi a wale nga ngaifo le tu pu e tausi e pola pui pui a wale nga ngai le tu pu e tausi a wale mani tātou tala muli muli ile tulai mai o nisi o whaafita uli tau sango mawai lea na whanau aiso i fua o nisi o whanau e se lia ma le walu se fulu e maa fua ile le whaatino ina o tui pui pui o se aunga ma le whaapongai lea o tau mawhainga ma le sini au tū lea o lo whanga solo le mtanga luenga o soi fua malolo ina e ala ia li imata mai ta i fua mai o le au tau wa atu lea fio anga inu i tua ma whanga solo ele pokalame o tui pui pui o se tau mawhainga lea ina ia awane toi o sa moi mawhtianga i tau sanga o mawae lea na whano ma maali li wai whanau e si lia ma le walu se fulu e maa fua mai le le whaatino ina o tui pui pui o se tau mawhainga ele o motu lava ma whai ona motu sia lea o nanga ma le whaatinonga ono lo whaawa wina pea i se tūlanga ina ia whaasau ina ai i le ngata soi fua o whanau ai mai se foi le tinei atu whaafitau le pe ona tūlai mai le taimi mua o lo whanga solo le pokalame i tū uma o le atunuu i le ngata o hawhio anga i tua e whapea foi le motu tele i salawhai mo le tamawhainga lava ina ia whaasopolia sa mo atoa e ale le pokalame le whaia lea o tui pui pui o le whanau. Ua te walunga tātou pokalame o tutonga pio na tātou whilo iai, a wane ngalo le tātou o nanga o le tātou live stream, fitu tolu whawhao no limauno e te wala au mai ai, ia ma whātala noa fōi se mana o ngā pea whaia mo mia. Tātou whilo i le aso mō mua, soi fua mai manuia.